Bwaima yo kutera karuru akabanyishengero akatirwe 2017 kwa mushanjo 2025 omurwampara akaba kazi kakazamwo rwajumba bwaima ya mora simwe oriyo myishengero wa rwampara okwerangirira nko musinguzi ecyabire ni kitanaho ne registra yarangirire ahabwe nshongeji ana kansime akayirukangiro mukoti arukushangwa kachiko kebyo bururu ningashaka NRM tribunal kashobora rusingira karuru ka Rwampara akachiko kashangire ngo ha polling stations 234 ahari 283 ezabire ziri mu district ya Rwampara eshwijumirwe ana kansima kasinga no bururu emitware 215 rushanju na bushatu kandi moli asimwe yahayo bururu omutwaro gumwe kanana benashanju nabona ekirukoreka ngu akamusinso bururu kashanju 299 kana kutanchana na office ya electoral commission na office ya security Rwamparene one flag bearer or declared ana kansi ogoria orugambe bye ya TV murgeho na dezo confusing community zona ishamu tujoro buteka kandi tutarekoresha twakwasi oyijuke ngu owabire nakurebyo bururo mu Rwampara Mutahi Jackson akabanza kurangirira mora simwe nko musinguzi ana yahakanise nukwe RDC Harriet Nakamya okuragira ngo akarura kagarukwemu bwaima yo kugarukwamo anakansime akasinga mora simwe no burure mtware birukakaga bishatwana na mushanju kandi mora simwe akiyo burure mtware 200 nkaga nabuna nindagamba ibintu bibiri ebinkora no saturating na mo special ko twatiruwagana ebiri 15 akarura kutukakabara akija twaize kabara yasinga abantu basha Rwampara East Constituency akasinga Julius Kusime Karuhanga Rwampara County akasinga Honorable Kankunda Amos Chibwika kandi umbakazi akabaho some mistakes were ntubara akaba data entrance bakaba tase murongo information baize printing atukwa na musinga people refused by younger cabinet declaration forms after realizing it to agarkamo to akabazire ana Honorable ana kansi yasi so ni nda commission ngo twasha ukubaza Honorable Kusime Karuhanga wakabiri Kankunda Amos wakashatu boko bakarwaye bakanyakire ndakine kwebasiza konka security yemera yetu no mureka mazima tukagambe kamagiraki kamazima babasa kubanko bayita registra bamjyango leta form andijo ubendeta form yanje ya registra leta form yanje one by one mpake byaro bibiri anana bishatu twaganiraho na ana kansima hasimu kandi yasima abanyarwampara okugumisiriza hamwe n'amazima agorekirwa akachiko ka NRM tribunal aza no kubasima nk'abanyarwampara bo kubikindi tinyinshi yekozire namana gabo no kubasa kwabo ayataba abanyarwampara nyonka ana kine kinde nimba ubutumwa bwo kubanza bunkwenda kubahereza nimbashaba ngo tutakagira ukujyana sasirane ibyakaruru bibireho twatanitse kore hamwe tutereze kibina cya NRM tutereze Rwampara yitu nabaye batakumfazira nembeta ngo bishe twena twatanize hamwe turondere president Museveni Akaruru kandi tukunde NRM twakiro myishengero kazi wa Rwampara morasimwe kandi ya 20 katekaye ahanchwa yakachiko kebyo bururu aka NRM tribunal ohereza bwanjye vere butari kugendera hakugira ngo no kuvare dendera ohereza wanje bene urwaha mutuma ubwe kundire kandi uguru kubasa kandi okunda no kubasa kwanje tubi no kubyacengera nyenda kubahamiza ngo ninki bakunda nyenda kubahamiza ngo ninki basa kubahereza kandi nyenda kubahamiza ngo ubutugo muhera nabeshengereza mutatuntura nimangu no mwanya butorobi konka ntangaye n'inshonga kandi tuja kugetegereza twaza kuhendera tuja kumanya habwe ntiranga yashara mwati nyowe
nkamweyendezi wanyu omukundwa mama Rwampara omubwati amanyi tugeine okugakendera aho kuba wanyetsire Ruhanga atari zamanye Ruhanga atahinduka. Akarura aka kakaba kagendine RDC wa Rwampara Harriet Nakamya konka nabyo bekanga. Enshobi yanjye kwemera n'amazima nico kuleta ogu kambaga mbireki yowena ndio muzwechera wa president a district president akantuma Rwampara kandi nakore mirimo jeje Gasha kwa Christopher Ahimsibwe na Jimmy Mhumza.